Hi, what's up guys? Nami sa Mount Loay, Santa Cruz, Davao del Sur. Mag sunset na. Yun. Pero kapit ko yung pagbaktas kay more than 4 hours na mo gibaktas ang Mount Loay. Og so try na to baba dito kung unsay naa dito na area. Wow. Yay. Mount Loay, Santa Cruz, Davao del Sur. Yeah. Kaso. Ay, correct. Drata. Ay, gusto ko mahigda dira ya. Ada picture sir. Be, kami picture. Look,